Nehachako Rash Prajantar Divasya Jhole Sukurba Deyanga Thithi Jajoyana Hangudu Yaya Tinkhaya Sainik Manche विशेष समारोह या गोसागोया हंगु ज्याजोस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चाहिँ संवैधानिक निकाय मु सुरक्षा निकाय जाकमी कूटनीतिक नियोग या प्रतिनिधि पिनिगुन बोधिदुगु ख विक्रम सम्बत 2007 साल फागुन 7 गते एक तन्त्र जहानिया राणा शासन धंका प्रजातन्त्र परिस्ता जोगु लुमन्ती दश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस वंगु बिवा निसे सोनुत्तक देहिंक थिति जाचो गोसाउ गया हंगु ख प्रजातन्त्र दिवस लसता देयंक व विदेशे चोंगु नेपाली राजदूतावास कूटनीतिक नियोगले चाहिँ वाणिज्य दूतावास तक झझ धाका हंगु ख वंगु माघ 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालोटारे चोंगु मुज्या दिनस हनेत प्रधानमन्त्री केपी ओलिया नायासुई मूल समारोह समिति सोनेगु कोचना कागु ख ओगु मुज्या दिवस लसता फागुन 6, 7 व 8 गते थिति जाजोय अनुमोदन यागु ख फागुन 7 गते याह जगे नुया विक्रम सम्बत 2046 चैत्र 26 गते प्रजातन्त्र हाक्न पलिस्ता जुगु खसा विक्रम सम्बत 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र चु लागु ख थोयदथुई विक्रम सम्बत 2065 ज्येष्ठ 15 गते नपाङ्गो संविधान सभा नेपायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देय रूपे पलिस्ता यागु ख निकोगु संविधान सभा विक्रम सम्बत 2072 असो 3 गते संविधान घोषणा कार्यान्वयन जोगदु फुक्क हिलासुया जग फागुन 7 गते या प्रजातन्त्र दिवस जोगुलिन थुकिया त विशेष कथा हंगु ख थो लसता सरकारीले चाहिँ गैर सरकारी लागा थिथि ज्याजो यान गोसा गोगु ख वंगु 6, 7 व 8 गते सोनियंक थाथसे झझ थाक मततक चाको ख